Moj prijedlog je dakle da te tekstove pošaljete Niki do sutrašnjeg sastanka. Pa ćemo ih onda tu zajedno, otvoriti, pogledati i vidjeti. Evo, ja bih vas pitala uvodno, jeste li stigli malo baciti oko na priručnik, kako vam se to čini, je li to neki alat koji vam pomaže i možda da se osvrnete baš i na ovaj dio gdje sam ponudila jedan mogući pristup pisanju, dakle, ovih osvrta na filmove. Evo, ja bih se javila opet, a mislim, ja sam tako možda malo dosadna. Zašto, Senja? Samo dajte. Uvijek prva. Dobro. Mislim da će nam biti idealan za učenike, znači mi tako radimo u osnovnoj školi pisanje osvrta, komentara. I ovo je čak dobro, u prvom dijelu su znači pojmovi koje treba obuhvatiti. Imamo i grafičke prikaze i u onom zadnjem dijelu imamo primjer kako se to radi, tako da je to odlična poveznica, znači savršeno. Evo i meni uputa da možda učenicima pojmove koje trebaju obuhvatiti dam prvo u nekakvom sažetku da bi oni lakše pisali. Evo ga, ja sam svoj film, opis poslala koristeći se time, ne znam kakav sam učenik, čuću sutra. Koliko bi dobila? 2, 3, valjda ću probati. Senija, vama je u redu da svi čitamo vaš tekst? Da, hoće. Ja samo ga nemojte dijeliti okolo. Mislim, možete ga bez potpisa, da se ne sramotim po svijetu. Ne, ali inače ja moram reći, ako bude takvih koji žele da to dalje plasiramo, ja sam otvorena i za tu opciju, jer inače kada radimo radionice kritike, obično i objavimo. Zašto ne? Ali to je dobro, mi smo tako baš i radili ove godine kad smo radili komentar. Umnožila sam sve i razgovarali smo o svim. I to je odlična stvar, uče. Tako da, evo, ja ću naučiti nešto danas i tako. Evo, hvala, Senija, i drago mi je da ste napisali. Reberica, da. Čitati. Evo da ćemo dalje, pa ću se i ja onda osvrnuti. Ja prvo želim Kseniji čestitati da je ona to već napravila, jer ja nisam i ne znam hoću li, jer sam evo i priručnik malo prije tek uzela, imala vremena malo prelistati, ali ono koliko sam vidjela čini mi se jako jasan, jednostavan i primjenjiv. I to je ono što je u stvari za nešto što je novo i što je nepoznato, što je neprocjenjivo. Evo, to je sad najbolji taj neki početak i super. Evo, već vidim da ću se stvarno služiti njime i nadam se da će mi pomoći da za sutra nešto pripremim. Super. Evo, Sandra, hvala. Sad nećemo više mene hvaliti jer malo mi je neugodno oko toga, nego ću ja reći da sam pisala ovaj priručnik na način da ga zapravo i djeca mogu koristiti. To nije alat samo za vas, nego zapravo i za učenike. Ja sam pokušala maksimalno pojednostaviti stvari, a mislim da ovo je zapravo nekako iskristalizirano ono do čega sam ja došla kroz praksu, što je uistinu bitno kad se piše. Inače, ono što je šteta sad kad imate ovako malo riječi, a najteže je kad se ima malo riječi, puno je lakše imati, ne znam, nekoliko kartica, pa onda ti lagano po svemu. Ovdje morate zapravo prvo vi destilirati svoju misao i onda je vrlo koncentrirano staviti u taj jedan praktički paragraf ili dva, kako ćete to već oblikovati. Radi se o sljedećem. Šteta je trošiti riječi, ne znam, na prepričavanje sadržaja. To sad ću dati nekoliko još generalnih smjernica. Dakle, u ovoj situaciji učenja, gdje učimo zapravo oblikovati taj tekst na način da smo pravedni prema filmskom mediju i gdje učimo zapravo i opisivati film, pa ga onda tek interpretirati, bolje dakle potrošiti jednu ili dvije rečenice na to da vi kažete o čemu se film radi.
jer je onako svi znamo. A recimo nekad se tekstovi opremaju tako da vi sa strane negdje imate prepričan sadržaj filma. Recimo u slavnom jednom koji se zove Sight and Sound, izdaje ga Britanski filmski institut, oni imaju uvijek kućicu u kojoj je sadržaj filma, tako da kritičar ne mora uopće ulaziti u to. A dakle, ja za vašu situaciju predlažem, kažem, rečenicu, dvije o čemu je film, a ostalo je analiza, opisati postupke i onda ih interpretirati kao što ovdje pokazujem. Isto tako, nemojte uopće ulaziti u to tko je autor, u smislu to je nagrađivani film, je dobio tu i tu nagradu. Jer to je novinarstvo. Kad mi sad dajemo informacije. Dakle, to sve zapravo nije ono što mi sad ovdje pokušamo vježbati. Mi pokušamo vježbati kako opisati to kako film izgleda, kako opisati, kako je on oblikovan. To nam je prvo što moramo isprobati. I onda je drugi korak zapravo kako te postupke interpretirati. Kako reći, aha, ovaj prizor je smješten, dakle, ne znam, pod more zato jer. Ili ovaj prizor se sastoji od niza jako kratkih, krupnih kadrova, planova. Zašto? To je onda, prvo kažem zato da bi se, jel? I ovo što ja u priručniku zovem misao o filmu, tijekom godina sam imala razne nekakve pojmove koje sam koristila. Recimo, koristila sam dugo interpretativna teza. Kažem onda u tekstu i ključ za čitanje. Poanta je da ne postoji jedna ispravna misao o filmu, nego što je film bolji, on može proizvesti veći broj zanimljivih teza i ključeva za svoje čitanje. Teoretski bi vi mogli odabrati recimo 3 ključa za jedan film i napisati 3 različita teksta. I da svaki bude dobar. O istom filmu, razumijete? Samo uđete kroz druga vrata. Jer vam ima smisla što govorim. Što želim reći? Recimo, uzmemo film Laci. Možemo uzeti taj postupak reciklaže postupaka iz njemog filma i da nam to bude središnja nit. I ako mi je to središnja nit, onda cijeli tekst pišem kroz to. Ne idem na neke druge stvari. Ako mi je središnje, recimo, kombiniranje igranog, dokumentarnog, eksperimentalnog, onda uzmem to i sve čitam iz te perspektive, razumijete? O tome govorimo. A onda mogu sad zamisliti 2 teksta o Laciju, jedan tekst u kojem će mi primarno biti to referiranje na postupke njemog filma. Evo, tako bi to nekako objasnila. U krajnjoj liniji tu imate i jedan primjer mog vlastitog teksta. To je inače film, ne znam jeste li ga gledali. Nije bez veze uzet tekst baš o tom filmu. Moj stan. To je genijalan klasik hrvatskog filma koji je režirao Zvonimir Berković i koji se može gledati i raditi s djecom. I film je dostupan na YouTube-u na stranici Zagreb filma. Ja vam mogu kasnije poslati link. Zašto je to bitno? Zato jer na tom kanalu imate hrpu, dakle, klasika dokumentarnog filma koje onda možete koristiti, a brojni od njih su jako dobri za rad s djecom. I ovaj konkretan film, Moj stan, sam puno puta zapravo radila s osnovnoškolcima i oni su jako lijepo na to reagirali.
Dobro, recite mi, je se osjećate onda spremno i osnaženo za sutra? Evo, ja sam molim da se uzme u obzir da ja nisam sad sve ovo znala, kad se bude sutra moj tekst interpretirao. Naravno, Senja, ne bojte se. Evo ga. Ne bojte se, to su sve situacije učenja. Ja moram reći da inače kad vodimo ove radionice koje traju neko vrijeme, mi dugo radimo na jednom tekstu. Dakle, obično nekoliko tjedana radimo na istom tekstu jer ga stalno malo onako glancamo, popravljamo i tako dalje, jedni drugima sugeriramo. Tako da ovo je sve zapravo situacija učenja. Nismo tu da dođemo sa savršenim finalnim proizvodom, nego to je više podloga da mi možemo vidjeti kako i što. Što piše u chatu? A, dobro. Mislila sam da je neko dao neki... I sad evo kad pričamo tako malo, još imamo neko međuvrijeme, možda ja sam poslala taj tekst i poslala sam jedan film koji ja koristim u nastavi, kad jučer kolegica spomenula iz Velegradskog podzemlja. Aha. Imam jedan jako dobar film koji sam poslala na onu našu stranicu gdje nas obavještavate. Se Ivana zove. Što sad... Da. Aha, kod Ivana. Ne znam kako se ovdje učitava, možda bi mogla. Pa... recite nam kako se film zove, možete nam poslati link. To je onaj hoću, to je mogu poslati, nemam link, imam film. Onaj film kad onako djeca rade što vide od roditelja. Kad ima nekoliko onih, ne znam da taj film znate, probat ću ga učitati ako budem znala. Probajte ili će nam Ivana svima proslijediti link ili film da nađemo ime pa da znamo. Imam ga, ja to radim s učenicima, ja puno koristim film u nastavi, tako da me ovo jako zanima. Odlično. Da, evo ja ću možda odmah, dakle, samo malo. Ne znam kako se to učita. Dakle, ako vas recimo zanima ovaj film Moj stan, jel, o kojem je ovaj tekst koji je u priručniku, sad ću vam poslati link, jel? Samo malo. Evo. Dobro, sada dok mi se učita, naći ću možemo dok ćemo gledati naše isječke, sve ćete dobiti. Evo, našla sam. Super. Sad ono što je fantastično, evo ga. Vidjet ćete da na toj stranici ima zapravo cijela dokumentarna baština i to je jako lijepo da je to javno dostupno i da onda svi to možemo koristiti kad radimo s djecom. Ajmo mi na naše favorite za danas, na suvremene hrvatske filmove. Ja bi počela s filmom Baba Janja. Pa bi voljela čuti vaše uvodne dojmove na babicu. Sad puštam film, oprosti. Ne, oprosti Marija. Ne, sad mi ćemo malo prije nego što pogledamo prve 4 minute, ćemo samo malo čuti kakvi su bili dojmovi, jer film smo zapravo već gledali, ali sad ulazimo malo uže u postupke, pa zato ćemo za par minuta kad čujemo komentare gledati. Može. Evo, ko bi komentirao Baba Janju, kako vam se to činilo? Evo, ja sam nekako na početku, dobar dan svima, sam nekako na početku filma s obzirom na njegovu najavu očekivala stvarno neki mali kraći horor film. Međutim, normalno kad sam se udubila u gledanje, zapravo, mislim,
cijelo vrijeme se nametala ta jedna misao da se bojimo onoga što nam je nepoznato i koliko je važno u stvari da odrasli rade na tome da se razvija tolerancija, edukacija, prihvaćanje u stvari nekakvih različitosti, a pogotovo dakle da se educiramo o svemu što nam je nepoznato. Jer čini mi se da taj nekakav strah upravo potječe iz toga, evo, što se filma tiče. Nekako sam osjetila baš neku tugu, jeli, što nisu stupili u kontakt ipak. Da, Janja je autor film. Jeste li ranije čuli za ovog autora? Pa moram priznati, evo, nisam pogledala film ranije, tako da evo, bilo mi je to nešto novo. Evo, ja ću vam preporučiti, inače Ante Zlatko Stolica je vaš kolega, on radi kao profesor hrvatskog jezika i on je zapravo primarno pisac, što mislim da se lijepo vidi u ovom filmu, jer je zapravo film velikim dijelom ta priča koju on priča sam svojim vlastitim glasom, to je njegov glas koji čujemo. I ja bi vam toplo preporučila njegovu knjigu koja je već doživjela više izdanja, zove se Blizina svega i to je fantastična zapravo zbirka kratkih priča i zapisa, a opet nisu slučajno odabrani baš ova dva filma zajedno, jer je Ante Zlatko Stolica zajedno s svojim autorom drugog filma Mikrokazeta, Igorom Bezinovićem, prije nekoliko godina zapravo snimio fantastičnu ekranizaciju romana Kratki izlet Antuna Šoljana. Ne znam jel znate za taj film, bio i na televiziji i tako dalje. Je li neko možda gledao Kratki izlet? Niste. Evo, to isto preporučam kad naiđete na to. Dakle, oni su na jako osebujan način, ali ja bih rekla jako upečatljiv, ekranizirali Šoljana, ali je onda Stolica napisao taj svoj novi voice over i on je pripovjedač, tako da to nije ekranizacija u ovom klasičnom smislu, već je on zapravo na neki način reinterpretirao tu priču i oni su autori koji često rade zajedno i imaju tu sklonost voice overu, jer to je ovo što u postupku povezuje ova dva filma, a povezuje ih i druge stvari, zapravo pričat ćemo o detaljima, ali slažem se da je ovo zapravo jako tužna priča u kojoj opet ima tih humornih elemenata koji smekšavaju tu tugu, kao što smo vidjeli u filmu Onda vidim Tanju. I ja tu malo nazirem jedan mediteranski, s obzirom da oba autora, Lerotić i Stolica, dolazi iz Splita, to je taj mediteranski, recimo, nagon da se najmračnije stvari obavi u humor kako bi bile probavljivije. I Ana Marija, ste jako lijepo primijetili da je to zapravo film o toj našoj navadi da se bojimo nepoznatog i da onda zapravo prema tom nepoznatom stranom drugom, sa velikim D, budemo na neki način nepravedni. Evo, je li bi još neko komentirao Janju prije nego što opet malo bacimo pogled? Možete čisto na ovoj razini, jer vam film bio zanimljiv i bili funkcionirao kad bi ga radili u učionicama sa djecom? Ja ga nažalost nisam uspjela pogledati, pa evo ne komentiram Mirjana. Aha, dobro. Mirjana, imate link pa budete. Hoću, bitno da imate. Nisam stigla, da, samo ovaj drugi. Evo, ovo je dobar onda da i Mirjana malo vidi. Ja ću zamoliti Mariju da nam pusti prvih 4-5 minuta filma, da se malo podsjetimo, pa ćemo onda analizirati postupke u tom samom početku. Evo, hvala ti, Marija.
Opet sanjam Janju. Smije se. Prolaze me trnci koji se penju od laktova preko ramena i vrata do svake dlake na glavi. Ako se probudim, a nije svanulo, Janja je još uvijek tu. Za vrijeme cijelog mog djetinjstva čekala je u mraku. Svuda je bila. U praznim sobama, u kadama i ormarima. Kad je bila ispod kreveta, cijeli bi se krevet od nje naelektrizirao. Nekad bi došla sama, a nekad bi je pratio lik iz zadnjeg filma Strave koji sam pogledao. Janja je bila vladarica svih horor čudovišta. U svakom od njih bila je na neki način prisutna. Kad bi pao mrak, pojavila bi se na prozorima i njemu gledala unutra. Da izbjegnem njeno lice, mumljao bi neku pjesmicu kojom ću otjerati misli. Nekad bi jedni druge plašili Janjom. Zatvoriš nekog u mračnu sobu i vikneš mu: "Doće ti Janja." A on vrišti sve dok se ne dokopa svjetlo. Nekad bi nas i roditelji plašili. Rekli bi: "Nemoj tamo ići, tamo je Janja." Janja je potrajala mnogo dulje od ostalih aveti. Dulje od Baba Roge, Fredija Krugera i čudovišta iz polja kukuruza. Razlog je vjerojatno taj što je ona stvarno postojala. A ja sam je zbilja i vidio čak nekoliko puta. Prvi put kad sam kao dječak išao kod babe na selu. Nakon sat vremena vožnje izašli smo iz auta, a baba je kao i uvijek čekala ispred kuće da nas zagrli. Međutim, ovaj put s njom je bila i neka žena. Bila je nekako svjetlija od babe i nešto je čudno izbijalo iz nje. Oprezno sam im prilazio, a kad sam došao bliže, Janja me pogledala u oči i vrisnula. Kad sam to čuo, ukrenuo sam se i pobjegao što sam mogao brže. Janja je od rođenja bila gluhonijema, a njezin vrisak bio je znak oduševljenja što vidi neko dijete. Svejedno, baba bi psovala na nju što je plaši djecu i otjerala bi je. Janja bi polako pješke krenula na drugi kraj sela, a mene su još dugo uvjeravali da se vratim jer nje više nema. Otišla je, nije tu. Janje sam se opet sjetio tek godinama kasnije, išao sam već u srednju školu. Prvo što me zanimalo saznati o njoj bile su njene godine. Jer kao dijete nisam pomišljao da bi ona kao avet mogla uopće imati neki broj godina. Ako ima, onda ima recimo 500 ili 100.000 godina. Dobro, jesmo svi tu? Ne mogu sad nikog vidjeti, ali... dobro, super. Ok.
Evo, možemo recimo za početak odrediti filmski rod, žanr i slično. Pa ćemo onda možda bi bilo zgodno odrediti recimo koji je po vama jedan ili dva ključna postupka u ovom filmu koja vidite iz ovog samog početka. Evo, ko bi uzeo riječ? Evo da prekinemo tu tišinu. Da. Pa očigledno se radi o dokumentarnom filmu, tako? Gdje se autor nekako vraća retrospektivno u svoje djetinjstvo i događaje, odnosno taj sjećanje na tu osobu koja je očito na njega ostavila duboke dojmove i sad je promatra iz jedne perspektive odraslog čovjeka, doživljava je na drugi način. I nekako kao da osjećamo da ima potrebu promijeniti, jeli, neke stvari koje su se dogodile u njegovom djetinjstvu. Ne znam što bih još... To je sve točno i lijepo ste primijetili. Dakle, to je u principu dokumentarni film. Ali ono što je zanimljivo i što je zapravo najpoticajnije u tome je da je to dokumentarni film koji ne može ništa dokumentirati. Sad ću malo objasniti. Dakle, neka definicija dokumentarnog filma bi bila da je to film koji barata sa nepriređenom stvarnošću. Dakle, stvarima kakve jesu, ali naravno s obzirom da je to film, ta stvarnost je uvijek oblikovana. Jer recimo, ako vi sad želite snimiti dokumentarac o našem masterklasu, možemo to napraviti na jako puno načina i zapravo odrediti kako će netko ko gleda taj dokumentarac, taj dokument koji bi kao trebao biti objektivan, doživjeti naš masterclass. Neće nikad tu postojati neka istina. O čemu želim reći? Što želim reći? Recimo da u dokumentarnom filmu o našem masterclassu ima najviše kadrova mene kako nešto objašnjavam, bla, 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 bla. I recimo minimalno kadrova gdje se vidite vi. Kako će netko ko gleda taj film onda doživjeti ovu situaciju? Što biste vi rekli? Ako recimo je dokumentarac o našem masterclassu oblikovan na taj način. Pa ja bi pretpostavila da će neko misliti, možda i točno, da sam ja jako puno govorila i da vam nisam dala doći do riječi i slično. Onda neko drugi može to napraviti tako da recimo bude podjednako vaših komentara. Ili može recimo staviti jako puno komentara samo jedne od vas, pa će ispasti da je ta osoba okupirala cijeli prostor i slično. Dakle, ono što vam želim reći je da je i dokumentarni film isto tako kao i igrani jedna interpretacija stvarnosti, jedno moguće viđenje neke stvarnosti i u tom smislu i u dokumentarnom filmu je moguće da o istom događaju imamo potpuno različite zapravo filmske narative
i filmska oblikovanja. Sad, kod ovog dokumentarnog filma postoji još jedan dodatno očuđujući sloj, a to je da autor snima dokumentarni film o svom sjećanju. Dakle, on želi govoriti kroz dokument o svom djetinjstvu koje se zbilo prije 30 i više godina. Dakle, nešto što je u prošlosti. Kako filmski prikazati svoju prošlost, a u konvencionalnom dokumentarcu bi neko možda posegnuo za nekakvim snimkama, fotografijama, razumijete? Ovdje toga nema. Jer ovaj film je po meni opet jedna hibridna forma, jer autor zapravo ne dokumentira ništa. Nema tu nikakvog zapisa, ni janje, ni niko nam ne garantira kao u Laciju, da je ovo stvarno Janjina kuća i da je to stvarno to selo. Ja slučajno znam kako je ovaj film nastajao, pa znam da tu praktički nema nijednog kadra sela u kojem je autor zaista odrastao, nego su to razna druga sela koja glume njegovo selo, kao što ova kućica glumi Janjinu kućicu i slično. Dakle, film na neki način želi dokumentirati struju svijesti autora, njegove zamišljaje, ne onu stvarnost koja je njega okruživala dok je bio dijete, nego ono što je bilo u njegovoj glavi. A to nikad nije u stvarnosti, to je samo u predodžbi i na taj zapravo način film daje slike autorovim mislima. Tu mi se čini da dolazi do jednog jako specifičnog filmskog postupka, a to je da vi za svoje ideje tražite neke vanjske slike. Jer kao da je prvo bio taj tekst, to sjećanje, i onda je autor pokušao to svoje sjećanje na neki način kroz niz asocijativnih slika vizualizirati. Jel vam ima smisla ovo što govorim u smislu postupka gradnje filma? Što mislite, kako bi mogli opisati zapravo, kako je on tražio te slike ili koja je logika tih slika, ako bi je nekako pokušali opisati, koje imamo u ovom filmu? Kako ih on bira, kako ih on niže, što bi se tu moglo? Koja je uopće veza između tog njegovog teksta i tih slika? Ja recimo mislim da zapravo ti kadrovi dakle, su dosta sugestivni, zapravo dokaz su njegovog pripovjedanja. Ne? Oni potkrepljuju samo njegovu riječ, ono što on nama pripovjeda i kao što ste sami rekli, dakle tu svoju struju svijesti pretočuju riječ, a mi to gledamo kroz slike kao nekakav vidljivi dokaz toga. Jel? Točno. I mi bi zapravo mogli zamisliti i neke druge slike i da film i dalje bude dobar. Jel se slažete? Zapravo ne postoji sad ono nekakav čvrst dokaz zašto to moraju biti baš te slike, a ne neke druge. To je ono što je zanimljivo u ovom filmu i zapravo kao da je to sve jedna asocijativna igra. I u tom smislu je ovaj film jako zahvalan za pokazivanje djeci kad oni rade možda i svoje male eksperimente i filmove, da zapravo nekoj vrsti teksta, to ne mora biti njihov tekst, to može biti bilo koji tekst iz njihove čitanke za hrvatski jezik, da dakle nekoj pjesmi, priči, bilo čemu, pokušaju pridružiti neki niz slika koje njih asociraju na taj tekst. To je recimo jako lijepa vježba. Evo ja ću sad zamoliti Mariju pa ćemo onda još malo dalje u analizu da nam pusti i ovaj drugi dio filma. Marija, čini mi se nekako od 7. minute napisala sam.
Čim sam došao do njene kuće, bilo je očito da sam stigao prekasno. Činilo se da u selu nema nikoga dok nisam naišao na pastira u Star Wars majici. Rekao mi je da je tu ostalo još 20-ak ljudi. Neki su otišli u grad, a neki umrli. Gdje mogu pronaći Janju, nije znao. Čovjek s lopatom nije ni bio odavde, ali zamolio da ga snimimo dok ukrcava gnoj. Koji si ti? Rekla je žena koja je izašla iz hlada s rukama na leđima. Kad me prepoznala, pitala me redom o svakom članu familije. Nakon što smo ih sve pobrojali, pitao sam za Janju. Kad je Janji umrla mama, jednostavno nije mogla ostati tu i nećaci su je smjestili u dom za starije i nemoćne. Tako mi je ispričala dok je kuhala kavu. Rekla mi je još da je Janja, kad je bila mlada, nosila neku torbicu da se pokušala udvarat. Ali nikad se nije udavala ni imala djece, što je sasvim logično jer je rođena s greškom. I još je dodala, ako bi je ženija, bilo je cura koliko hoćeš. Kad sam saznao da je u domu, odlučio sam je posjetiti, ali stalno sam to odlagao jer nisam imao dovoljno hrabrosti. 2019. Janja je umrla. Nazvao me ujak i rekao, kako ćeš sad snimat, umrla ti glavna glumica. Ali meni je zapravo bilo lakše. Uzeo sam statiste Janjinih godina i snimio scenu fiktivnog doma. Ne znam bi li njoj nešto značilo da sam je posjetio. Šta bi joj ja rekao? Kad sam čuo da je bolesna, uvjeravao sam se da posjet više ne bi imao smisla. Onda sam dobio novce za snimanje i razmišljao da bi bilo pošteno barem je pitati za dozvolu. Ili joj čak dati dio para. Ali ništa od toga nisam učinio. Promijenio sam joj ime i snimio film. Otkad sam počeo na njemu raditi, vratila mi se u snove.
Nemojte da moram ja. Pa evo, meni se čini da ova završna rečenica, od kad sam počela raditi na filmu, ponovno se Janja pojavlja u mojim snovima, nekako ukazuje na to da se ponovo nekako pojavljuju ti duhovi prošlosti u njegovim snovima i mislima. Evo, tako sam ja to doživjela, taj kraj. Točno, Ana Marija, to je zapravo otvaranje ove paradigme prema kojoj je umjetnost i vrsta kapsule kojom čuvamo prošlost i čuvamo sjećanja na bitne ljude i na bitne stvari. Zato je jedan od ključnih zapravo postupaka umjetnosti da ljudi rekreiraju svoje djetinjstvo, da rekreiraju najvažnije zapravo trenutke svog života, da bi ih na neki način balzamirali u riječi, u slici i zapravo sačuvali tu uspomenu u nekom mediju koji je u jednoj mjeri opipljiv. Meni je zapravo zanimljivo kako je u jednoj svojoj podlozi ovaj film iskoristio jedan jako žanrovski element. Možete li možda reći što vi žanrovsko možda nazirete u ovom filmu? Ja sam mislim da ako je to stiho, Hitchcockovski, onaj dio s onim prozorima, s onim kad se vidi lice, odnosno sjena, jel? Ali meni je u tom filmu, sad ja odem na drugu potpuno, slobodno. Meni je ovaj film, sad ću tako upotrijebiti, možda je potpuno nova riječ, Jergovićevski jako. Da. On ne može pobjeći od sebe. Da. I od svojih sjećanja i od onoga nečega što nosi u sebi, baš je u tu kapsulu spremio u te svoje romane, tako ovaj film. Ovaj film je jako hermetičan, ne može ga razumjeti svatko. Da. Može samo onaj koji je senzibilan i ko voli svoje, ono što je i ono po čemu je. Neko se i srami možda nekakve stijanje u svojoj obitelji, a svi smo imali u svojoj obitelji nekoga ko je obilježen na bilo koji način. Jer on nju zapravo uzdiže. Da na kraju kad svatko može biti od ljudi Janja, i meni je fascinantna onaj dio pastir koji ima majicu Star Wars, ali izlazi prvo krava. Prekrasna krava, pogledajte kako je njegovana, čipirana. Tog uopće ne vidimo sa Star Wars, vidimo ga negdje kasnije u nekakvom drugom planu, znači u prvom planu je ta krava sa zvonom. Meni je to onako, to su ratovi svjetova u nama. Evo, ja to tako čitam. Da. Ksenija, hvala vam na ovom predivnom komentaru i baš je genijalno što ste spomenuli Jergović. On je naime kad je izašla dakle ta stolicna prva knjiga Blizina svega, Jergović je oduševljeno pisao o toj knjizi, tad još za Jutarnji list, i prepoznao zapravo u njegovoj poetici koja je prisutna naravno i u ovom filmu tu jednu veliku sklonost tim ranjenim ljudima i zapravo tim slabim i nemoćnim dijelovima nas koje on zapravo želi, kako vi ste sad sjajno primijetili, na neki način učiniti glasnim i važnim i dati im njihovo mjesto u krajnjoj liniji. I ovo s kravama je stvarno predivno, kao i ovaj zapravo humor, s ovim čovjekom koji je inzistirao da ga se snimi i slično. O tome smo već zapravo razgovarali, o toj potrebi da se uključe sve vrste emocija u priče koje su možda realno tužne, kako bi one bile zapravo sličnije životu. I komentirat ću ovo s Hitchcockom. Hitchcock je zapravo svakako ovdje prisutan, jer to je to majstorstvo naznake. Stvari su najstrašnije kad mi zapravo ne znamo o čemu se radi. Nekad nam se pokaže i Hitchcock se uvijek igrao s tim i igra se ovdje i autor filma, jer na početku mi kućicu samo vidimo iz daleka i mi se pitamo
što je unutra, što je u tim prozorima koji svijetle i film neprestano samo naznačuje što je tamo, a ništa nikad nije prikazano. Tako možda najslavniji primjer Hitchcockov Prozor u dvorište, to ste sigurno nekad gledali. Dakle, James Stewart samo zamišlja što je tamo, što se događa u susjednom stanu, a nikad zapravo do kraja nije siguran. I onda na kraju filma, ovdje u Baba Janji, autor uđe u tu kućicu, ali onda tamo nema ničega, jer priča koju on priča je zapravo ostala negdje u prošlosti. Ono što zapravo Janju povezuje sa filmom o kojem ćemo sad govoriti je i taj element detekcije. To su malo kao detektivski filmovi, ali jako neobični detektivski filmovi, jer imate tu osobu koju autor traži. U ovom filmu Baba Janja autor traga za Janjom. On zapravo ne traga toliko da želi pronaći gdje ona jest, koliko želi saznati istinu o njoj, želi razumjeti Janju, želi na neki način konačno razriješiti sve račune sa Janjom i film je jedna potraga za njom koja završava zapravo opet u tom procesu stvaranja umjetničkog djela, odnosno u stvaranju filma, i on na taj način oživljava, gotovo uskrsava svoju junakinju, a nešto slično radi i dakle njegov čest suradnik i kolega Igor Bezinović, koji, kažem vam, primarno se bavi dokumentarnim filmom, ali je realizirao i taj sjajan igrano filmski debut Kratki izlet po Šoljanu. Dakle, to svakako isto pogledajte kad bude prilike. A sad bi voljela čuti onda kako vam je sjela mikrokazeta. I je li to film na koji djeca mogu zapravo reagirati s veseljem, ili mislite da bi im bio preneobičan i tako dalje? Stigli ste svi pogledati mikrokazetu. Super. Evo, nek neko malo komentira, meni će biti drago. I ne smijemo zaboraviti sjajnu likovnu umjetnicu Ivanu Pipal, koja je zapravo i redateljica i ovog filma i scenaristica zajedno sa Igorom Bezinovićem i autorica animacija. Da ne ispadne da smo je zaboravili, zanemarili. Evo, možda možemo s nečim vrlo konkretnim početi, a to je koji su sve filmski rodovi prisutni u mikrokazeti. Svi? Svi. Apsolutno svi. Evo, moramo završiti s jednim filmom koji ima sve. Mislim da je to prikladno. Ana Marija, jer bi se vi usudili reći što je igrano, što je dokumentarno, što je animirano? Čini mi se na trenutke da su bili neki kolaži, pa onda na trenutke je bila animacija. Tako je. Ne mogu sad konkretno govoriti. Ovdje ima i stop animacije i klasične animacije. To je sve radila Ivana Pipal. Ona je, kažem, inače završila dakle animirani film i nove medije i zapravo primarno likovna umjetnica, tako da je jako lijepo dala tu komponentu filmu. A dokumentarni dio,
što bi tu bio dokument? Pa ova mikrokazeta. Tako je, opet je dokument i opet samo zvuk. Kao u filmu Otac, ovo što čujemo u zvuku u jednom dijelu filma koji ćemo kasnije pogledati, to je zaista zvučni zapis s nečije mikrokazete, ne znamo čije, a sve oko toga je zapravo igrani film. Jel? I autor, to je opet taj film maštanja, film zamišljanja, gdje je autor stvarno na osnovu jednog tonskog zapisa na mikrokazeti koju je, čini mi se, pronašao na zagrebačkom Hreliću, zapravo izgradio cijelu priču, izmaštao tu priču, izmaštao likove i zapravo stvorio taj filmski svijet oko ničega. Jel? Neko bi rekao oko ničega, za njega je to bilo jako puno. Tako da cijeli ovaj dio na smetlištu, na Lošinju je čista fikcija, čisti igrani film i ovaj kraj naravno. I ovo zamišljanje djevojčica, roditelja i slično sekvenca je nešto što je sve autor zapravo odlučio pridružiti tom zvuku. A isto tako je mogao je pridružiti nešto skroz drugo. Ono što je meni recimo jako upečatljivo kod tog tonskog zapisa je godina. Iz koje godine je ta mikrokazeta? 95. Čujem i neke kako su bez mikrofona, ali mogu čitati Susana. Iz 95. Kad neko kaže 95, a koje su vaše asocijacije? Ja imam jednu odmah asocijaciju, vjerujem da smo svi tu negdje. Kad vam neko kaže 95. Kraj Domovinskog rata. Tako je, definitivno rat. I meni je odmah zapravo došlo da je ta djevojčica u Washingtonu zbog rata. Jel? Ona je zapravo izbjeglica. Ja sad fabuliram, ali film, to je odlično da nam film to nikad ne servira. Razumijete? Nego taj dio mi dograđujemo sami i to je zapravo maštarija jedne curice koja mašta o svom domu i o tome što će biti kad se jednom bude mogla vratiti, a onda autor tu maštariju jedne djevojčice oblaže novom maštarijom muškarca koji mašta o njoj. I na neki način kroz to iskupljuje njenu priču. Ali da ne bi mi sad previše maštali, ajmo mi pogledati taj dio filma gdje se čuje njen zapis. Izvolite, Mirjana. Mogu samo prije pitati. Naravno. Prije ovog današnjeg susreta stigla pogledati film, pa nisam još sve posložila dojmove, ali ne bi li tu dokumentaristički bilo zapravo i smetlište, koje meni tu funkcionira kao lik? Da, apsolutno je smetlište lik i to je zapravo ta slika rata i tog jednog izuzetno teškog društvenog trenutka, ali to nije dokumentarno u ovom smislu da je sad to dokumentiranje te priče. Broj jedan, to nije isto smetlište na kojem je mikrokazeta zaista pronađena. Da, točno, ali mi je iskorišteno, mogao on i pokazati da je na Hreliću našao tu kazetu. Da, bilo gdje. Za priču bi to bilo jednako dobro, odnosno funkcioniralo. Da, tako je. Ovo smetlište ima dokumentarno, ne u vrijeme rata, nema mi veze s ratom, ima mi veze sa vremenom današnjim, odnosno vremenom kada je. Da, razumijem. I onim detaljem koji on na početku kaže, gdje njega gospođa koja mu se približava na plaži kaže da ide na mjesto s kojeg se pruža najljepši pogled na sjevernom Jadranu, na more, a zapravo je to mjesto smetlište. To govorim iz današnje pozicije nekoga šećući prostorom, viđa to i meni je tu jak, taj moment mi je zbilja jak. Slažem se, Mirjana, naravno, apsolutno je prisutna i ta dimenzija
I ja bi vam sad kad ste se osvrnuli na ovo, preporučila, možda je to nekad neko ulovio, to se prikazivalo na HRT-u, upravo su ovi autori, dakle Igor Bezinović i Ante Zlatko Stolica i još nekolicina autora su napravili fantastičan serijal Kartoline. To su filmovi od 10 minuta, 10 filmova od 10 minuta o malim mjestima u Hrvatskoj, gdje su oni istovremeno izmislili dio priče o tim mjestima, ali su zapravo rekli velike istine o Hrvatskoj i o hrvatskoj provinciji i o njenim problemima, ali sve kroz zaigranost i humor. I to je ovo što ste vi primijetili ovdje u mikrokazeti. Recimo baš mislim da je Igor napravio film o Susku, a recimo Ante Zlatko Stolica o Đurđevcu i slično, dakle sve tim malim sredinama i kroz ovu vrstu zaigranosti su zapravo dali te neuralgične točke. Da baš idem ja zamoliti? Da. Evo, Marija, super, hvala. Dobro. Evo, zapravo sam odabrala ovaj dio filma gdje imamo samu snimku, pa bi vas molila da zapravo komentirate kako je autor spojio taj zvuk sa slikom. Kako bi vi sad interpretirali zašto je on baš na ovaj način odlučio vizualizirati tu snimku? Imate li neku ideju koje su bile vaše možda emocije dok ste to gledali i slušali? Evo, nek neko. Mislim da autor možda zapravo mašta o tome kako ta osoba izgleda i u različitim ambijentima, dakle kroz različite likove djevojčica. Točno. Biljana, ovo ste sjajno primijetili, zapravo jel on zna da ne zna kako Petra izgleda i kao da vrti, kao da šalta opcije, a možda je ne znam, niska je smeđa, možda je visoka i splavina. To je zapravo autor nam pokazuje da je beskonačno puno mogućnosti. Kako Petra izgleda, kako se ponaša i ista stvar je provedena s njenim roditeljima. Možda je tata ovakav, možda je tata onakav i slično. Tako da, apsolutno. Da ćemo druge. Neki dojam kako biste vi to zapravo interpretirali. Što možemo izvući iz ovih stvari koje Petra govori? Što možemo zapravo mi kao gledatelji još izmaštati o njoj na osnovu same snimke? Način života. Točno. Šta Petra jede? S tim počinje i to je dosta bitno, ja bih rekla. Jede američki junk food, je se slažete? Jedan dan chicken McNuggets ovako, pa drugi dan chicken McNuggets ovako, pa sandvič. I zapravo ona to sve govori tako zaigrano, ali ima tu neke tuge opet ispod svega toga i
jako je film otvoren tome da mi sami upišemo neke naše asocijacije. Ništa nam se tu ne servira, jel? Nema zaključaka. To je ono što općenito razlikuje umjetnost od propagande, je da ne prenosi se neka poruka. Nema autor sad, jel, to je tako i nikako drugačije, ne podcrtava ništa, nego samo otvara nove i nove slojeve s kojima onda mi zapravo sami maštamo dalje. On kao da nam daje, jel, uopće neku podlogu za to maštanje. Kako ste doživjeli ovu okvirnu priču i kako ste doživjeli ovog izmišljenog lika kojeg autor uvodi u film? Da ga morate opisati, kako bi ga opisali i zašto ga je uveo u film? Čemu uopće taj pripovjedač? Je li ima neku ideju ili komentar? Pa možda djeluje vjerodostojnije, ne? Da, i svakako i vidimo ga, jel? To je jako bitno. Za razliku od ovih ostalih filmova gdje smo imali pripovjedača, a imali smo pripovjedača u Laciju, imali smo pripovjedača u Babi Janji i sad u Mikrokazeti. Ovo je jedini pripovjedač kojeg mi vidimo. To je zanimljivo i on je taj koji nas vodi kroz tu priču i upravo zato jer nam on govori ja sam našao tu mikrokazetu, mi vjerujemo onda u sve to. To je takozvani postupak uokviravanja, najslavnije možda proveden u Cervantesovom Don Quixotu, koji počinje time da je Cervantes pronašao taj rukopis na jednom tavanu. Dakle, on ne kaže ovo sam ja napisao, nego ja sam pronašao taj rukopis i sad vam ja prenosim taj rukopis koji sam pronašao. Na neki način i ovdje se autor igra s tim postupkom. Ja sam pronašao na smetlištu mikrokazetu i sad vam samo prenosim što je na njoj bilo i zapravo onda u konačnici izmaštavam susret sa tom djevojkom. A ta činjenica zapravo da se oni na kraju poljube nam možda otkriva nekakve karakteristike tog našeg pripovjedača, da ga morate opisati kao lik kako biste ga vi opisali. Koje su neke njegove osobine? Što kažete? Ja bih rekla da je romantičan je, tako je. Uporan, Točno. Komunikativan. Hvala vam, Natalija. Točno. I ja bih rekla prije svega da je on jedan sanjar, jer se slažete. On je sanjar, romantični, kako ste vi rekli, sanjar, koji zapravo možda i to povezuje brojne od ovih filmova, a u krajnjoj liniji to povezuje ljude koji vole gledati filmove. On voli živjeti u svojoj glavi, u svojim zamišljajima, jer tamo ima zapravo kontrolu nad svijetom. Može izmaštati svašta i predivne stvari koje su uvijek ljepše od stvarnosti, a koja je stvarnost? To da je on na smetlištu. Ali on uspijeva i u tu ružnu stvarnost, u to smetlište dovesti plod svoje mašte, a to je ova predivna djevojka koja se pojavljuje na kraju filma,
što je naravno svakako zamišlja, jel se slažemo. Ali u krajnjoj liniji film u konačnici potvrđuje to da mašta uz pomoć filma postaje stvarnost. Kao što je Petra postala stvarnost zahvaljujući mikrokaseti i onda su zapravo završni kadrovi jedna kombinacija stvarnosti i fikcije, jer smetlište je stvarno, a djevojka na njima nije stvarna, ali mi to sve vidimo u istoj slici. Evo, nadam se da vam je i ovaj film bio zanimljiv i da ćete zapravo naći način da ga koristite u nastavi. Ima li još neki komentar na mikrokasetu ili? Ne, super. Onda bi ja za kraj da još malo se pripremimo za završni susret koji će biti po svemu drugčiji od ova prva 3 susreta, jer ćete vi voditi glavnu riječ. Pa bi vas sad zamolila da mi kažete ako vas još nešto zanima kako oblikovati taj vaš mali tekstić. Ja ću dati sad još neke kratke upute. Imate li vi neko pitanje ili nešto? Dakle, u vezi slanja ovog teksta za sutra. Evo, mogu ja. Izvolite, Ivan. Hvala vam. Ja sam isprintala onaj PDF što ste vi priručnik, znači da to mora biti u onoj formi, znači isto misao filma, znači nekako je ondje napisano da to onda u Wordu ili možemo rukom pisati na onaj papir pa skenirati, poslati. Znači, ja predlažem da vi to kao Word dokument ili Word ili PDF pošaljete Niki, tako da onda ona može to upaliti tu na share screen, da svi vidimo vaš Word i svi ga možemo komentirati. Razumijete? Tako ćemo raditi. Ovako, ne morate se slijepo držati ovih uputa iz priručnika. Možete naravno i po svom, to su upute koje vama pomažu da te alate malo isprobate, ali apsolutno probajte isprobati ono što je vama bilo zanimljivo u ova 3 dana. Nek taj tekst bude zapravo poligon za vaše opipavanje ideja o tom filmu koje ste vi dobili i želite razraditi u tom obliku. Evo, tako ja to nekako vidim. Bilo bi lijepo da svom tekstu date naslov i da taj naslov nekako sugerira vašu tu misao o filmu. Recimo, ne znam, ako pišete o Baba Janji, recimo kroz taj element maštanja o djetinjstvu, onda može upravo to biti naslov teksta. Maštanje o djetinjstvu. Kužite, jer onda odmah iz tog naslova maštanje o djetinjstvu ja vidim vaš ključ, način s koji ste pročitali Baba Janju. Isto je zgodno da tekst podijelite recimo u 2-3 paragrafa, jer kad pogledate ovaj moj tekst o filmu Moj stan, vidjet ćete da je on podijeljen u 3 paragrafa. A zašto su ti paragrafi zgodni? Jer kao u ovom prvom dijelu sam se bavila ovim, pa je onda kraj paragrafa, pa se u srednjem dijelu bavim ovim i onda se u zadnjem dijelu teksta bavim ovim. To je kao da razdvojite svoje misli u nekakve etape. Isto tako je zgodno je tekst početi s nekom općom observacijom. To je jedan način. Drugi način, kao što ja počinjem ovdje, teško je željeti ono što imamo, kao i biti zaljubljen u ono što poznajemo. Sad ja onda zapravo kao koristim tu opću misao
kao temu filma, jer želim onda kasnije reći o tome se ovaj film radi. Sam se zaledila. Evo me nazad. Drugi način je da počnete s nekim detaljem iz filma. Da recimo opišete prvi kadar ili neki najvažniji motiv i da onda kažete aha, taj film kroz to progovara o tome i tome. Svakako nemojte počinjati s nekom suhom informacijom jer to je najmanje kreativno. Ne znam, Uplavetnilo je debitanski kratki igrani film. To bi onda bio ovo što sam ranije spominjala, novinski članak. Dakle, prije svega ovo shvatite kao književnu formu u kojoj možete biti zaigrani, možete biti puni metafora, stilskih igara i slično. To ništa nije na odmet, dapače. I ja uvijek kažem svojim polaznicima kad me pitaju kako odabrati o kojem filmu pisati. Odaberite onaj film koji ima onu temu koja vas zapravo privatno intrigira ili o kojoj vi imate nešto za reći. I onda ćete imati najbolji tekst. Jer ti filmovi su zapravo, bar je tako meni u mojoj praksi, samo izgovor da ja pišem o nekim stvarima. Razumijete? Ja ne znam, želim pisati recimo o nekoj vrsti socijalnog problema, ne znam, položaju recimo siromašne djece i onda nađem film koji se time bavi da bi mi on bio izgovor da ja izreknem svoje misli o toj temi. A ispada kao da je film to generirao. Mislim, naravno da jest, ali razumijete o kojoj vrsti veze govorim. Izbjegnite one filmove koji vas ostavljaju hladnim jer tu nećete imati ništa za reći. Dakle, tamo gdje je emocija vaša vezana uz tu temu ili neku problematiku, to je dobar film za okušati se sad u pisanju osvrta. Da, evo gledam malo i našu domaću hranu. Eto, imate li vi pitanje, komentar? Ok, onda evo, ja se veselim, sutra ćemo se međusobno čitati, uživati i doći ćete vi na red da zapravo jednostavno testiramo ove neke ideje kojima smo se bavili ovih par dana. Ja ću zahvaliti Mariji, vi na Nikin mail s kojim inače komunicirate s njom, šaljete tekstove i onda ćemo ih sutra svi zajedno čitati i o njima razgovarati. Evo, Marija, hvala ti puno za danas. Ništa, pozdrav. Evo, pozdrav svima. Vidimo se sutra. Doviđenja. Bog.